not Tahu mana? Ujung nak jadi oke tahun sian sud paduahon baun jadi mula tema dihita sila joluan horas mula tema duduk di padu suhu ate ngasih kok be kata gua sih siapa dia suhu sama tu jujur ngolu dari nang naulongnya nata ulongnya pasal tema seperti itu. Setawi jujur ngolu Opu Leonardus Boru Simamora Opung nami mangalap boru nirajai Epona tulang nami Opung nami mangalap boru nirajai Boru tinapunan iwan nagabe tulang nami Nagabe do opung namion Maranak nang marboru Nabarjolo Opu Sentia Hasugian mangalap boru nirajai boru nainggolan. Selanjutnya Opu Noel Hasugian mangalap boru nirajai boru sitohang. Selanjutnya Bapak Tiur Hasugian mangalap boru Jawa. Opu Leonardus Hasugian mangalap boru nirajai boru Simamora Imadai Nangon. Opu Reihan Hasugian mangalap boru nirajai ima boru Simatupang. Opu Tiar Hasugian mangalap boru nirajai boru Siporon. Jadi Dainangon Tuhuma di Hutatol Ping Kecamatan Pakat Kabupaten Kubang Asudutan tanggal 27 bulan 5 1954. Jalan marujung moluma Dainangon Nari Jumati tanggal 30 bulan 8 2025 jam 10.04 WIB manang jam 2 siang. Jadi kenapa umur ni Dainangon 71 tahun. Mono Dainangon Martino Parma 5 halak. masuk ke sana sejauh pakai hei yang dalam oke langsung batu jam lihat tuh kamu tunggu hari di jam lihat tuh kamu jalan Bang Hadiah di kamu keluar.
Thank you.
na orang lubi. So tung disungguli hoon. Dah. Ulang indo ko nga hubay songono tunatoras mo nang mo. Ingot po dani be tulang dah. Nako be baru. Molo ya disungguli mana songone bahwa tu amedang dah. Ulang ala ni bisa ni lumoy no mo. Nah, bere alipos do aku. Sioloi ajar doh. Lima bere name si dijak. Di pasok-pasok Tuhan mah akan yang niulan ni tangamu. Saluhukna mahamu pinopar ni minong munaon. Asa hudul matong di uluan. Jongjong di panatapan. Jupang akan nani luluan. Gabok manihamu akan nani jalan. Asatu sanggar maporik tulubang manang satua sinor mapinahamu nagabagabi do akan naniulan di tangamu na idalak kamu sagi mahua di hutape hamu na di pasu-pasu Tuhan asal lomak sini juang lomak soni babuan tu di HP hamu maka mangalului akan ngulung-ngului tu si madaboton aka pasamutan asa ipesi ka batua perlinggoman diri kena mokmok di batadon benang martua lubuk nama pinopar ni buru namion hamunan parorot saha-saha ni solo masaha tu bortian ni 300 tu hodi rundang di bulan masaha upatu bahame ulos songon adat siya kami sa luhut na hula-hula kalau lumobi tulang saya sahak gabi mamuras lumobi matotong hamu di ramot Tuhan sino po di mahami di panggohi ni